Kijing tip bagi khobor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na menta. Hapadeng kijing pengkrek kijipai Israel ban leitrung Gaza Strip ban tombor ya gidekot kekan hun pentrim Hamas. Kijipai Israel hagasngi ublai kilakam baka Hamas kam ailat setia ya kipat ba nong snong Gaza Strip bakin mi ban lech syaki benta basyati badon markap bad ukaput bad keri ijim ka Israel Defense Force IDF kala pelaj ba ya kawai kejeng kren hapadeng unong snong ke Gaza hakaba ulong ba ki dekot ke Hamas ki khanglat ya kipat ba ban mi na Gaza Strip ka Israel Defense Force IDF haba pelaj ya katai kejeng kren haran san Twitter galatho unong snong ke Gaza ubadang persyang ban mi ban lej syaki benta basyati ula yathu hau officer ga kanhun sertiat jongga Israel Defense Force halor kumno kit khot Hamas kim ailat setia yaki briu bakin mi nakasa ka Hamas kal kentu yaki pat ba kim dai ban mi nakadaw baki surok bat kilanti sengkin kim long setia ki basengan he jonggane ka kanhun Ismail Haniye ulong ba kinong Palestines kidai ban syong bet halaki jong ke kendeu ke siap walada daki hajar ngut kinong snong ki haban mi no naki yinggi sem hadu ba ke Israel kelas dang bat kawang daki bom nakaliang ke Israel kalakam ba ke Hamas kam ailat yaki briu bakin mi kenang bakan yo pan pendon kam yaki kum kisti nadu basdang kajing kan at hapdeng ke Hamas bat kari Israel hakan yo trik jong menai risau balat kat saus pak ngut kila syak penyap hari Israel kat ba Gaza Strip kumba arjan rius pak nyu peungut kila syak penyap na kejeng terbom kari Israel